Khawatîn Hazrat Adab, bhus tuhund mezban Javed Kilani. Tosho pata ze bhus tohe keh dalil vanan maj iman depten hinde havale yani izad Angliz pat vanan ch proverb tach kashir pat vanan daput. Yani amki hawale chus bitim gode kat toy vanan imzan time iz sabzamız cha asan yani iz daput than cha asan pemut. Az yas dalil bu toy vano. So ak look kat man bachan hins ak look kat man loktan bachan is not one dalil timi dalil ama ak so dalil yat kemtan gatil ye buzit ak proverb vurmut chu so proverb kya chu su chu Zchatjih wuhur kaaw te sheeth wuhur kaaw putt. Amich god kat kya chu dapan iman sa is variya kaaw ek jay jama te imamız jus bold buzarg kaaw os yas os iman vanan insan kota zalim chu. İnsan kya şu kavas karan, mesela kavas maran. Yani insan sun zalim asun o zaman fikri dara. Ben bu durumda hargiz geçtiğimiz insan nispet ka bharos karun tikaze khas karıcı karan yutu yukan asi tuhun geçsal. Ama matlab bu inasa tuj kın tilahi pata as tmay. Te işi hay dalili manwana. Aytan os akulokut kavana ak biyet kav baca ak. Emunus mevantaz akkat. Agar tem godai asi bebistal çupamız kıyın delke karım. Onus kavaz dravna at kan cevaba. Sugolla cevap. Temiz geyi çapa. Yutek emtan ghatil. Yıkat buzmuz çe. Ye delil buzmuz çe bacınız. Tem çubunmut. Zchatjih wuhur kaaw te sheeth wuhur kaaw. Yani şu tamizi istemal karne. Yengizi ka lokut ka tis katha chukaran timun chuntan jawabi asan pachitim si manan Zchatjih wuhur kaaw te sheeth wuhur kaaw putt.